Jaram hino ɗo tarika fiima antu heɗito moƴƴa. Fii ngaynakoɓe ɓen ka ngesa fiino dandowo on ariri hari e on jemma koode no heewi ka kammu hari saare nden no niɓɓiti ka ngesa ɗon ngaynakoɓe no jokki aynugol gurele maɓɓe ɗen ko golle sattuɗe non ɓe joganoki teddungal wo hiɓe anyirano wano wuyɓe ɓen e hippotoɓe ɓen anyirano hara ɓe joganoki faabotoɗo ma dandowo ɓe hara hiɓe yondinorno konko ɓe jogitorawa ɓurɓe ɓen e jasude e nder jama on si ɓe ronki hiɓe ɓarade e leggal kono nde wotere tun ɓe yi hunde labande tumbere jemma ndeygu molanangu jalbi e maɓɓe ɓe ombi gite ɗe yeeso ngundaygu tiiɗungu fiino ɓe wawira yiwde seeɗa hari hiɓe huli fota non malaikajo mo Allah neli cippi iwde ka kammu sabu maɓɓe ay ɓe huli ngaynakoɓe ɓe woni e darugol immina ɗon immorde ka aduna Allah wirniɗo wota on hulu miɗo hewtinande on kibaru labaɗo mo welo molanango wonanaygo jama on fuu hande e nde saare Dawuda on dañanama ton dandowo on le ko almasihu on joomi on e hino ko wonanta on seede on tawa e bobo penuno buuma e nder wudere wallina e nder kunnawal ngaynakoɓe ɓen heeɗi fota hoore hiɓe ngalɗi dandowo welo molanago hebbini ɓernde maɓɓe nden Allah yejjitali ɓe on say kono malaikaɓe molanago woni e mantugol Allah fii kawake waɗuɗo e mana jibinede dandowo on hari ngaynakoɓe ɓen no ka faggirde ɓe yahi ɓe tawto e yumma Maryama e Yusufu e Isa bobo on ɓe welti fota ɓay ɓe yi Isa dandowo on ɗum kadi ko gonga ko fiima an kadi dandowo on jibina toro Isa joomi on yo aruka nder gurdam ma a heɓay weltare nde lannata ha pooma. Ko Husainatu wonno e yewtude mi weltanike ma fii ko heɗitiɗa ko hiɗen e saayi.